Kigali, umukobwa yaguwe igitumo amaze gukuramo inda, umurambo w'uruhinja awushyira mu mazi yakoropeshaga. Ikaze, iyi ni Igo Stamina TV, ari ubwa mbere ubonye video zacu byabyiza ukanze subscribe yawe ukamanuka gato ugakanda no kunzogera kugira ngo utazigera ucikwa n'amakuru, inkuru, ibiganiro, ibyegeranyo byose tuba twaguteguriye umunsi ku wundi. Uwimana Ernestine wakoraga akazi ko mu rugo mu kagari ka Nyakabanda ya mbere mu murenge wa Nyakabanda, akarere ka Nyarugenge, yaguye gitumo na nyirabuja amaze gukuramo inda. Yashyize umurambo w'uruhinja mu mazi yakoropeshaga kugira ngo asibanganye ibimenyetso. Hagana saa 3 za mu gitondo kuri uyu wa kabiri itariki ya 27 Nzeri 2022 nibwo uyu mukobwa yafashwe na nyirabuja amaze gukuramo inda. Uyu mukobwa akimara gufatwa, nyirabuja witwa Agnes Uwineza yahise ahamagaza abaturanyi be. Umukoresha uyu mukobwa yabwiye itangazamakuru adukesha aya makuru ko yamenye ko yakuyemo inda nyuma yo kumwumva ari kuniha. Ati yari amaze icyumweru kimwe gusa no kugira ngo tumenye ko yakuyemo inda nuko twamubonye ari gutaka mu gitondo. Yongeyeho ko uyu mukobwa akimara gukuramo inda yahise ashyira umwana mu ndobo y'amazi yakoroperagamo kugira ngo asibanganye ibimenyetso. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo w'akagari ka Nyakabanda ya mbere, Oscar Ndayize, yavuze ko urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangiye iperereza. Ati uwo wakuyemo inda ari mu kigero cy'imyaka 20, ariko ngo nyirabuja ntiyarazi ko atwite. Rero mu gitondo nibwo yadutabaje atubwira ko uyu mukobwa asa nkaho yakuyemo inda. Atuje dusanga yamushyize mu ndobo asa nk'usibanganya ibimenyetso. Aya makuru akimara kumenyekana, abakozi b'urwego rw'ubugenzacyaha RIB bahise bahagera batwara umurambo w'urwo ruhinja. Nyuma y'aho imodoka ya polisi nayo yahise ihagera byihuse.